जो अपने बेटे से बिछड़ गए हैं, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो किसी भी स्टेशन कंट्रोल रूम में तुरंत संपर्क करें। kan khak le to do na जयपुर अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो किसी भी स्टेशन स्टाफ an kha kal na hi स्टेशन कंट्रोल रूम ke em som sare som dia vel de ani ya lean aste kan ya office mun pui ani ta thok en ma sa kan ma ti han kan hi kan khop mai khoi lai mai po hi shin hi kan san em mai ni cái nào cái làm xoa ra một hoặc ngày lâu chắc không hiểu quá nên là mà kia mà nên là tầm em thích